Icenda mu kuva 3:2. Yego. Uku niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema. Uko niko umurimo wose wo kurema ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Subiramwo. Uku niko umurimo wose wo kurema ubwo buturo bw'ihema ry'ibonaniro warangiye. Abisiraheli bakoraga byose uko Imana yategetse Mose. Abisiraheli bakora byose uko Imana yategetse Mose. Uko Imana yategetse Mose. Abariko bikorwa. Abariko bakora. Aho mvuga ni hariya kuri A havuga ngo uko niko umurimo wose wo kurema ihema ry'ibonaniro warangiye. Tugisoma gutyo ndatekereza ko mutabyumvise. Kuko Bibiliya nyine bisaba guhishurirwa kugira ngo umenye iyo bikomoka. Aha ngaha Imana yahanyigishije ikintu gikomeye. Uko niko umurimo wo kurema ihema ry'ibonaniro. Kubera iki bavuze gutyo? Mwumve Bibiliya amagambo ivuga kandi ko nagiye kera ngeze kuri. Uko niko umurimo wose wo kurema ubuturo ihema ry'ibonaniro warangiye. Mwumve hano hariho akajambo cyangwa se ijambo hano ngiye kuvuga, hariho iri jambo rivuze kurema. Kugira gute? Kurema. Uko niko umurimo wose wo kurema ubuturo ihema ry'ibonaniro wagize gute? Warangiye. Noneho amagambo yavuze ni nkayo nanje ni mwene na arasa, kuko ibyo yagiye vuga birasa. Nariko ntekereza ko yariko asoma agenda byanditsemo hano bimwe yavuze nanje ndabivuga, ariko nyine kubera umwanya sinzi umwanya uzukundanje kumfata cyane, sinzi no kuwujera ngewe nyine uzungora umwanya nije muntu utazowuhebahiriza umwanya, kubahiriza gahunda ya yisaha ngo bampaye isaha imwe cyangwa zibiri, ibyo ntibigikunda. Narasezeye, narababwiye ngo jewe nukubwiriza nkamara amasaha 4. Navuye no muri Kenya mu kwezi kwa 5 ndi ku masaha 2, ubu ngeze kuri 3. None biragoye, sinzi impamvu byagenze gutyo nyine, ariko nta kundi ninshaka nzogere kuri 5. Ikanisa rozemera ko nza kubwiriza 5 rindumire irita zobyemera birireke, kubera kuko kubwiriza kandi umuntu yobwiriza no mu gisambu cyangwa ngagusura nkayabwiriza. Ry'Imana ngiye kubabwira ijambo dusoza amateraniro cyangwa se igiterane rivuga ngo umwuka wo kurema. Ry'Imana cyubahiro. Umwuka wo kurema. Ngiye kubabwira umwuka wo kurema. Umwuka wo kurema, kurema bitandukanye no kubaka. Kurema bitandukanye no gukora. Ijambo kurema ndababwira iyo rikomoka. Kurema akagatuti mubona ndikaremwe karakozwe. Turi kumwe? Aho akaga iyi podium hano iraha ngaha bakoze ejo bundi kuntu babona kwasa neza. Uku akanga ibingi ibintu byaremwe byagize gute? Sharubatswe ejo bundi. Hanyuma izi modoka muzamona zisa neza zigendamo n'abantu hariya, buriya ziriya ntizaremwe zagize gute? Zarakozwe. Habe n'indege uri mu kugenda ukabona ubuhanga bwayo, ikintu gihagarara mu kirere cikoreye ibintu n'ibintu kitafite icyo gifasheho. Kiriya kuriya indege kandi ifite ubuhanga n'ubwenge bukomeye. Twari tuyirimbo ejo bundi tukaza tuvuga tuti nta kindi kintu gifite ubuhanga nk'iki. Mureba aho duhagaze twenyine tukaza tureba gusa turi hejuru y'ibicu, hejuru y'ibicu twari twagiye. Noneho twamara tukama tuvuga ngo ibi ni ibiki biriho. Iyo ugeze mu ndege hejuru ndagira ngo mwese murayizi, ngira ngo uzubona ko ubwenge bwawe buhetse, ukavuga ngo ni gute ikintu gifashe hejuru, ukazureba isi ntuyibone isi ntuyibone, kubona ko tuza turangiza ibicu hejuru cyane, niko kandi muza mubirangiza hasi cyane ntimubibone. Noneho kuri iriya ndege nayo tiyaremwe yagize gute? Yarakozwe. Amabato azatwara akagendera hejuru y'amazi, agatwara imodoka. Hari amabato amwe nageze mu Mombasa azatwara imodoka 1000 akazitwara rimwe. Nazira amabato atwara amakontineri azatwara amakontineri 1000 akava Amerika akaza hano mu Mombasa, bakamara amezi 6 mu mazi.
ikintu kiremere gutari kugenda hejuru y'amazi kuriya kiriya naco nticaremwe cagize gute carakozwe noneho kurema sasa niki kurema ni ikintu kimwe asifiwe Mungu ni mwema mwuka wo kurema ni ikintu kimwe kurema ni citegererezo cibyo gusa umuntu akuye mu ijuru wamara ukabishira ku isi ivyo byose navuze byose biza bikorwa mu nganda zaha ku isi kurema biza biva mu ruganda rwo mu ijuru abaza bumva kera bumvise amen izo mbaraga zikora ku nganda zo mu ijuru zikamanura ku isi uwo ni wo mwuka w'Imana original ujye ugira gute igihe abakozi bayo bamara bakarema ibintu ku isi Yesaya yarabyanditse ngira ngo niba atari Yeremiya aravuga ngo biremwe none ahangaha noneho uwo ni wo mwuka Imana yaduhaye ku rugero baho urugero sibyo umuntu ashobora gukora indege kandi yakozwe n'umuntu ngira ngo n'abamarayika bakoze indege ba saba marayika sibo bakubigeze bakora indege yakozwe n'aba kandi babyawe mu meze 9 nkatwe ariko mureke mbaho urugero ntimubona gusa tuzanya kana gatoya hano nta muntu wo karema nta muntu wo gakora umuntu niwe umwana yaragize gute kugira ngo umwana abeho nuko aba yaremwe kandi ava mu ruganda ruvuye hehe mu ijuru umva mbabwire niyo mpamvu asifiwe abagaragu b'Imana bitwa ba Eliya na ba Elisa natwe muri kino gihe ca none ujuza ukabwira umuntu ngo ikindi gihe nkikuza ufite umwana wiki kurya si ubu bivuze ahubwo abakoze ku ruganda rwo mu ijuru abaremye ibintu bikabaho asifiwe noneho niyo mpamvu Bibiliya ifite ubwenge butandukanye bwayobeye isi ivy'Imana byabayobeye isi Bibiliya iravuga ngo ibitaboneka byayo ngo nibwo bubasha bwayo kandi ngo ntizatureba kubigaragara ngo ahubwo ngo tureba kubitagaragara asifiwe noneho umwuka wo kurema warantangaje kuko utandukanye n'ibindi bintu utekereza nkuko kwaje kama kubwira barabuze umwana kugira ngo ikindi gizabafite mbikuye hehe ukumbikuye wasizi mbikuye hehe mbikuye mu ruganda mbikuye mu rundi ruganda ruri uko niko abakozi b'Imana uhereye kuri ba lefroge levla asilori nguko uko Bibiliya iteye nta muntu numwe muri Bibiliya wakoreshejwe n'Imana utarufite uwo mwuka wo kurema turataramye zamuri asifiwe noneho hari umwuka abantu bagenda na umushinwa wa pirate twaza dukora utuntu gusa tuyayutse tugize dore umwuka origin zamuri shubahiro cy'Imana asifiwe uyu mugoroba Imana himbazwe kuko waje gutarama kandi none ntutahe ese uri watashijo kare kubera iki niwe mpambwira Israel yarantangaje duhera kuri Mose nihute tugera les friges les blas sans fort kugira ngo Mose agenda aje muri Egiputa nuko Imana yabaje kumwigisha kurema timuzi ko Mose yariko yamavuga ngo singenda sinzi no kuvuga sinzi nibindi byose timuzi ko yari yasaze yavuze ati we urantuma muri kure kwa Farao kugira gute Imana kugira ngo igire yabaje kumwigisha kurema Imana uyu mugoroba bitwigishe kurema uwo numwuka uteye ubwo butangaje Bibiliya igikuriba sango lave amen Mose ntimuzi umunsi Imana yari kwibwira Mose ikamubwira ngo shira ikiganza cyawe hano kikabiki kikama gihinduka umweru ibibembe Mose akamagira afata ukuboko ati no biracitse Imana ikamubwira ngo gisubizemo yagisubizemo kikaba kiza kizima aha nta kindi kimenyetso yamukoresheje hari kindi yamukoresha cya kabiri cinko ni hasi ikavamwe inzoka kama yihunga yanko ni yiwe akama yirwa nkayihunga yitore yikoreho wewe yikoreho akama yikoraho kurya yari kwimwigisha kurema yari kumubwira ngo livobe ezambe icyo uzoza uvuga kizoza kiba kuko ngiye kukwigisha Imana niyo yamwigishije imwigisha amasomo yo kurema Imana twigisha amasomo yo kurema
Kimona abantu baza batinda mu bitaramo no gusenga n'iki ariko bafite umwuka wa pirate. Mwumva umwuka ariko iri jambo ry'uyu munsi. Ndabwira abakristo, nyabakristo abanebwe ntiborishikira. Ibo si ryabo. Iry'abanebwe ryarangiye muvuga butumwa wa mbere. Bagomba gukizwa no kwihana. Irijyo nijya abantu bamaze ku Zamuri mani shwa. Asifi. Mose kuragira ngo yari kwemera kuja mu giputa adafite umwuka kurema. Kuri yari afite ijuru ryose muri we. Kuko ico yategeka gaco Imana amubwira ngo jana iyo nkoni. Ikintu cyose yakubita hasi amazi agahinduka amaraso. Yakubita hejuru urubura rukamaruka. Yagira gutya ibintu bikanabiba. None igitangaza byo simbitindaho. Igitangaza cyabaye nuko Imana yingo omelu. Nuko Imana yamubwiye Imana mukagira Imana mwe. Umva Imana ukundi sigira. Hari undi munsi gaye mubwiye ati wemo de l'obsibos bui. Ako Imana igitangaza. Ukutwaranebwe ubunebwe bwaratwisha kandi kubera kutamenya amagambo y'Imana twaranebwe ubungubu ubunebwe buratumaze kandi gusa kubera kutamenya Imana jambo ry'Imana gusa riradusisa dore Imana yamubwira ngo jana abanyesiraheli bajane mu Kanani kandi murebe Imana irabamuhekesha iramubwira ngo abantu miliyoni 3 zari zigiye kuba 3 gutya iramubwira ngo abantu uzobajane ngo amara Imana tiyamuhereza amafaranga y'ihamba tiyamuhereza ibitaro n'abaganga tiyamuhereza ibiki byose ngo imare yamwikoreza abantu kandi imunyuza mu butayi inyanja ziriyo imare yamubwira ngo uziyaranje barye uziyaranje babeho baba bashorere Mose ntiyigeze yanga ngo yaye nta bikoresho mfite nta bintu mfite timuzi ko twama tuvuga ngo sinoruhanza nta tike ntuzi ko umuntu azamuvuga kurya ni iki n'ubunebwe kurya ni integenke gusa tenke zamaza abantu zamuri mani ufite ikimenyetso amaraso y'umukunzi uruwangendo wawe ibyo nijyo bivuze tubona aho nijugize gute aho events ya kabiri yihorera uramumenya aho ngiye kugera ni hariya hirya gutya nka hirya oya ningo wakunda buretse noneho Imana ariko Imana ngo imari ibigenza gute Imana mwumva ko Imana yabigenje Mose yemera guhaguruka uwo mbwira ngo aba bantu ubagaburire gusizeranje zibiri cyumweru kimwe no kwa Masezera no kwa Masura mu Rwanda iyi ntebe niyi urayigaburira icumweru murebe nk'abana banyu mufite ngo bose mbagaburira icumweru cyose no kuraho ibyo bijyo no kwa Masura mu Rwanda kandi no genda mu mayeri kandi ari Imana yagize gute yambwiye umva ngo amare Mose yigeze yanga murebe abantu bose uko bangana haleluya Imana yamubwira ngo shora abantu bajani Kanani kandi banyuza ku nyanja ngo amare Imana ya Isiraheli uko yabajanye Mose arabajana ni nako Bibiliya zibivuga ngo Mose umunsi yabwiye Imana ngo niwe wanyikoreje aba bantu ndabaheka none kandi ugiye kubampabwira ngo mbatenga amatere mu gituza ngo nk'umwana nk'uko umugabo azatanga amatere umwana wiwe mu gituza ngo amare Imana arabashorera yari afite umwuka wo kurema uriya mwuka wo kurema yiwe nta kintu cyari kimugoye kuko inzara iyo yabaga ni ugomba kubagaburira kandi uruganda rugaburira aba bantu ibiryo birahaze agomba gutunga mu ijuru bikabagaburira zamuri mani shwa kwa mambo ya chakula usitiyoshaka Yesu aliwalisha ile maelfu atumia kichache ulicho nacho atakibariki atakuwa vinde asifiwe amen tuhimana cyubahiro atukuze Yesu ahimbazwe Yesu ariko tubikore twumva kugira ngo dukire dusobanukirwe nimubona Mose buri yari umuyobozi umuntu wese ukure kumuvuga butumwa akure kwemera gushorera abantu akabajyana mu ijuru kandi kubajyana mu ijuru nuko ugomba kuba ufite umwuka wo kurema kugira ngo ube president w'abayumbi
ugomba mulime pese pole boke sambaye kugira ngo umupasteri ushorera abantu bajandika ni textuellement kuko Mose yabwiye Imana yamubwiye ngo shorera abantu bajandika nani niko n'umupasteri Imana izimubwira ngo aba bakristo ugomba kubashoroka bajyana mu ijuru kandi rugendo rwi mugiputa ni Kanani rurangandesha nuko umuntu atangira itorero cyangwa akaba umuyobozi agashora abantu akabajyana mu ijuru kandi ugomba kwiyaranjuka bagaburira ukabagaburira. Amen. Ariko ubungubu abashumba nibo bari mu kurya abaturage. Mose nta mifuka y'ifu bari bafite, nta mafaranga yari yahabaye, nta kintu na kepfo karuguru. Mose gusa yagiye afite ibanga ry'uko ijuru agomba kurigira gute, agomba gusa assurance de vie. Mwera afite assurance de vie yuko agomba gukora ku nganda zo mu ijuru ngo baba bakegera ku nyanja gutya. Abanyesirayeli bamatangira gutomboka tese nico cakubutumye utuzana hano n'imva hano nta mfa zari ziri mu giputa none utuzanya hano gira uti. Mose arababwira ngo mwicecekere bari muri ko mubona ntibuzongera kubasha iwe akazabona ibindi bintu ibyo bari bari ko babona ibyo ntibitangaje noneho byo biratangaje nyine ariko byo mureke mbabwira ikintu gitangaje ngo bagere hakurya babonye bama batangira gusaba umutsima bamatangira gusaba ibiryo ukuba tuzanye hano kwishwa n'inzara. Mose se yigeze atinda ngwagire yarafite umwuka ugira gute wo kurema. Mose mwumva uko yabigenje. Mose agahamagara mu ijuru akavuga ngo mwabiryo mwe ni mumanuke kuko mu ijuru hariho amastoke hakaba hamanuka manu izo manu imonge hakaba hamanuka manu bayirya imyaka 40 kandi manu haza ibiryo original apana ngizi zakawunga zazitera ibifu n'ibindi. Hama haza manu yari imeze neza ibiryo baryaga manu nta musonga nta tuyoka taki manu wagazwirya gusuka ukazumva udutotsi ukazumva imeze neza nta mbisha ako ibiryo byo mu ijuru se abamarikaga nibo bari ko bacumbaga uko kera Mose yagize gute Mose ibiryo bivuye mu ijuru jogira imbisha ngo rutuyoka n'ugutumba niki ngo amavuta ngo abantu bazarya amavuta niki nta muzobaza amakuru y'abanyesiraheli nitugera mu ijuru wenda nitubona uwo mwanya kubaza tuzobaza ko ari umunyesiraheli warwaye inzoka Ry'Imana ntayo atukuze abamarika bose mu mutsima se udahiye bariye ko mu ijuru baza bacumba bacu abantu bacumje imyaka 40 ariko abamarika bari baragize akazi abamarika bari baragize akazi gateye ubwoba abantu bacumbaga buri munsi ako imwe mutsima ndaje mbigereho hariyo kuri yaga ni Yesu bariko barya Yesu yaravuze ngo nije mutsima uvuye mu ijuru. Noneho ngo buce bama bavuga atamazi inyota iratumaze inyota ntiyari ibishe mu butayu ga nta mazi abaho ubutayu utembesha mwamazi tukanywa tugashira inyota ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza kankuririmbe kubyo wankoreye wewe Mana umva gusenga kwanjye urasubiza Mana kumva nguwe neza reka nkuririmbe kubyo wankoreye wewe Mana umva gusenga kwanjye urasubiza Mana kumva nguwe neza ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza ushime Mana. Haleluya Mana Israel Mose lo elo Amen.
yigeze yishikura se mu butayu hantu mumbura amazi asifiwe bibi na lupe mungu muri byavuze ngo popote alienda alitenda me kurya Biblia ni original ambipele bokoso mangaya sosolo bwenge ya bangolo bangaya sisolo longo edo bil ansuke beke sans former que si un décire do fait kurumva komba Duhimana icubahiro. Amen. Ndaje nsiga isaha yose yo kubyina. Tubyinire gusa Imana. Kuko Imana igiye kuduhunda imwuka muri mbabwira. Amen. Imana yigeze kunjana mu ruganda baza baremeramwe abana. Mbona igitere kinini cyane. Ngo amare umuntu arambwira ngo nintora umwana ashaka muri bano. Mbona ko mpota abana benshi cyane bimwe bishishe n'ibindi bigize gute. Novuga uwo natoya baza abana banje bamumenya. Ndagenda ntora umwana umwe iriya hagati. Asifiwe Ahimbazwe umwami Yesu. mureke dushaganye ibintu Amen. mureke dushaganye ibintu mureke dushaganye ikirere cy'ijuru girubeho biremeke mu izina rya Yesu mvambabwira amakuru amazi arabuze mu butayu Mose ntigeze ajuguma ntiyigeze ajana amasayina muriteguye abari inyuma za muri Imana icubahiro asifiwe Atukuzwe. Mose Imana ntiyamwimubwira ngo nakubite ku rutare havamwe amazi muzamubwira muri ibuye usa ntiyamubwira ngo nibacukure bacukure ako yeme mwumve ibintu by'Imana yamwimubwira usanga kubita kuri iryo buye ibuye rya mariva mwiki Bibiri zivuga ngo ico gitare cyari Kristo Haleluya. mwami kubaho ntago Ufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. ngo buce basaba inyama Mose ati kini gitangaza ubu bagabo basaba batangira kurira ntibari inyama zikaza zibaturuka mu mazuru ariko byo bari banivovose Imana izibahazaga hanyu
Imana ngo imari yigisha bilelebo ndegeze kucigisha ngeze kucigisha kijanye n'ivy'umwuka biriya nibifatika kandi nabyo tugomba kumele bonge sampe. Mureke mbabwira umukozi w'Imana wese agomba kugera mu rugo rushonje bakarya kandi nta mufuka wifazanye. Biri iravuga ngo muzakandagiza ikirenge ngo aho nahanyu ndahahaye we. Ariko ubu ngo abakozi b'Imana benshi bari kugera mu ngo bagasiga bazisahuye. Ngo pesa ngo banza ngo kuri pesa kurasahura urugo ugiye kuruhesha umugisha. Elisa yosabye pesa afite umwuka wo kurema yageze Serafati gutya Eliya yamavuga ngo akagafundi kazashira mwumvega umwuka wo kurema agafukama kaguma kabaho imyaka 3 n'amezi angahe uko isimeze y'ijuru. Yes ahimba ne lo be pe ya samba ya bangiya aho Elisa yamyabwiraga umugaragu wiwe yamyamubwira ngo ese ngo uyu mugore hari umwana w'umuhungu agira hari ico yabanje kumusaba iki yajya yaramubwiye ngo nasabe mwumve bene ko kwirata ngo umugore gusa ngo sarashaka kumenyekana ibwami umugore atayaye ndashaka kwibera mu bacu aho umugaragu we yamamubwira ngo nta mwana w'umuhungu agira w'umuhungu yamamubwira ngo agituruka mu muryango gucyo yamamubwira ngo igenkike ngo kereka yari yakoze mu kirere cyacu. Hari uruganda mwana mwabona ruva mwabana hano kwisi, hari uruganda mwabonye muri Kenya ruzara abana tuba twarabagiye kubakurayo abana bazaturuka mu ijuru. Abakozi b'Imana muri Bibiliya muno harunza abana gusa n'abana gusa barunzemo. Haleluya! None so abamarayika ntibageze kwa nde ntibageze kwa Sara no kwa Ibrahimu bamavuga ngo nkiki muzamufite ki Sara ntiyamya kubitaga twenge ko bihinyura iriya bamavuga ngo ni barariye none ko namangambure bariko bavuga barahaze zamuri asifiwe kuswe. Umva mbabwire sasa aho nshaka kuvuga ngo buca Imana ibwira Mose ngo zamuka umusozi kubwire ngo imarira mubwira ngo none ngiye kuza guturana n'abantu. None rero ico ugiye gukora ugiye kundemera ubuturo kurema. Ubuturo ni ihema ry'ibonaniro niriya muza musoma barizi nirwo buturo no kubirema no kurema. Arangije aramubwira ngo ugende uryubake uko rimeze dore uko bizagenda nibirebire sinobasha kubivuga dayere reka nambura ikote dutarame hanyuma titwogera ku ihema ngo tugume twambara amakoti. Ibonaniro ndarikunda baje niba umugabo yobwirwa Mose wamye uhagara gucya gusimana aramubwira imutondera amakuru y'ihema ngo imarira amubwira ngo nuko nje guturana. Ihema buri yarisobanura ubuturo n'Imana yarije guturana n'abantu kuva Adamu yacumura Imana yari itaraza guturana n'abantu. Ariko Mose Imana imwigisha uburyo bwo kurema ibintu ngo amare Mose aravyemera ngo amare yamamanuka kandi ngo Imana imarira amubwira ngo si wowe uzabikora wowe uzabyerekana gusa ariko abazabikora n'abantu bazaba bari mu uwo mwuka gusa mu banyesiraheli bose. Mose aramanuka aragenda ngo gire abanyesiraheli abona gusa abagabo babiri yakubita mu muryango wa Lewi n'uwa Yuda n'uwa Benyamini n'uwande usarira igitangaza cyabaye kandi aho hari icigisho cyo twari iminsi nk'itatu amaze gusabona abagabo babiri niho Riyabu nande hajya na Besareli. Mureke mbabwira igitangaza aho ngaho nzamba kuri icigisho gikomeye kuko mwumve abantu bemeye gukurima ande na Pawulo yaravuze ngo ndabasabira kugira ngo mugire umwuka wo kwira ute w'ubwenge no kwira ute niyo myuka yombi zikorera mu itorero niyo nigizirema yombi. Hanyuma noneho ngo baragenda ngo ashike hariya ngo asanga abagabo babiri agenda gucyaka ni bande bafite uwo mwuka aragenzura arareba abona gusa abagabo babiri abo bombi nibo bonyine bubatse ihema ryibonaniro niba bemeye kurikoraho. Umva umurimo w'Imana ukomeze. Umurimo w'Imana ntuza wubakwa n'abantu badafite umwuka wo kurema ntibishoboka. Birabananira birabayobera bano bagabo bombi gusa kubera ko bari huzuye uwo mwuka w'ubukorikori bw'ubuhanga bukomeye cyane n'umwuka w'ubwenge ngo bamare abari bo barikora nibo barikoze gusa bombi. Umurimo w'Imana hano turi
lewa. Abantu barimo kwifuza ngo basengerwe ku pasiteri. Umuntu urimo kwifuza ngo asengerwe ku pasiteri. Nyabuna Mugiterane. Mureke ibintu. Abantu barimo kwifuza ngo bagire umurimo w'Imana mu ikanisa. Muhagarare nimanze mumenye mwakira imbaraga z'Imana. Yesu ahimbaza. Yesu ahimbaza. Amen. Haleluya. Mutaka Yesu niponye. Mwami Yesu we. Agufite tabuzima mfite. Wowe ndukira iteka. Nibagende. Hanyuma ngo bamara kubaka ihema ry'ibonera bamaze kuryuzuza bashingamwe ibintu byose n'ibindi byose. Mose arahari we assistant uri kubi assistant gusa. Mose yabwiwe ku byo kurema, hanyuma abagabo babiri barubaka barakora ibintu biteye ubwoba ngo barangije bararirangiza. Bibiliya yatubwiye hariya ngo uko ni ku murimo wo kurema ihema ry'ubuturo ry'ibonera ryarangiye. Kurema umva mbabwire nsimbuke ngende hariya nsoze. Bibiliya yatubwiye igitubwira neza ngo Dawudi mugaragu w'Imana usumba byose umunsi imbaraga zose yafite Dawudi. Muzasome Zaburi 104 umurongo banza ruwa 100 hazavuga ngo uzawohereza umwuka wawe ngo bikaremwa nonaha ngo bikaremwa ngo Imana izayohereza umwuka wawe bikaremwa. Umwuka w'Imana umanutse ku isi ibintu bizabiremwa. Bwana sifiwe. Uko turarema uyu mugoroba nimureke mbabwire turakora igitangaza. Turarema irarema Ijambo ryanarira. Ijambo rye rirarema. umva mbabwire abahanuzi bose nari nsimutse Dawudi umunsi murebe ihema ry'ibonaniro ryari shitingi ariko umuntu waryubatse nk'inzu ni Dawudi kandi yarabihishuriwe. Dawudi ngo aratekereza ngo aravuga ngo ngomba kubakira Imana inzu. N'umuhanuzi wari uhari Natani aratangara ariko Dawudi kere yari yabiboneye mu ijuru. Nababwiye ngo kurema n'icitegererezo ukura mu ijuru ukabizuminga ukabimanura ku isi ukavuga ngo birabaye mu izina ryande rya Yesu ariko biboneye hehe mu ijuru. N'abahanuzi dukeneye muri kino gihe cya none sabahanura ibyo bumvanya abandi, sabahanura ibyo mu isi, nabahanura bakurikije icitegererezo cy'ibyo hehe. Bibiliya ivuga ngo Mose ngo yubatse ubuturo bw'ihema ry'ibonaniro ngo ari icitegererezo ngo yakuye ku hehe mu ijuru. Yari originalite. Dawudi ngo aje couleur ngo aje gukora ibintu akora ibintu bitangaje abahanuzi kandi abahanuzi nibo bari babamenya nibo n'abami n'abandi bantu bose bagenderagaho. Ariko Dawudi yagize vision nihishurirwa yamatekereza ngo kubakira Imana inzu ngo amare yamabwira Natani aramubwira ngo ndashaka kubakira Imana inzu kubera ko abanyesere banyubaka inzu. Nanje natekereje kubakira. Natani yamayirukanga arataha yamavuga ngo ibyo utekereje wo kubakira Imana inzu imeze gute ariko kera yayizuminze yayibonye kera uko imeze. Duhimana kera yabonye inzu agomba kubakira Imana kandi kera yari yasaze kuko bari bamujanye bamushucuye mu wiwe. Za muri Imana shwahira kanisa litajengwa na wamama wenye mioyo safi kandi ndabyina. Turataramye mu izina rya Yesu. Duhimana shwahira asifiwe. Ahimbazwe Umwami Yesu. Za muri Imana shwahira. Amen. Noneho Imana ihimbazwe kuko Dawudi ngo amara Natani akigera mu wiwe Imana imutahaho ngo iramubwira ngo Natani ngo uriya mugabo watekereje kunyubakira inzu none uraryamye mu wawe batirukanke umushire y'amasezerano. Naho imbaraga zose Dawudi yazikuye na Yesu n'umwe akomoka kuri Dawudi. Niyo mpamvu tuvuga ngo Yesu Kristo muniki ngo Yesu Kristo umwene nde mureke mwitondaho kandi ufite urukweto ruremereye rwamburi n'abamwe bazagira udukweto dusigize nyabaruta ari he. Hari ukuntu kera wamfashije uvuze mu izina navuze ngo sindivuga ariko nyine wagize ukuntu kari
nama numva kenje umfashije umuntu umfashije inza nkunda ngo ngumemo temuzamubona ko inza ngira ndaharetse umuntu nazoza gufasha reka mbabwire umuntu nazoza gufasha uze wama umuvuga mu bantu ariko umuntu natagufasha umubikira ibanga uze umuhishira umuntu nakora icyaha ukamenya ko uze wamuhishira ariko umuntu wagufashije akakunyotsa neza habe nubwo ko barakana uze wamugahamagara mu bwino hano ma tuzi kuvuga ibibi byabaye ku bantu ariko icyiza kigufashisha ntiwo turagara ngo wamugira gutya ubwire za muri Marishoyi ibyo kagabyo ni ibindi kandi jewe keri yo maze guhinduka gutya uku no guheka gutya no muheka iyo keri ibintu byamaze duimasha muzabwira ngo Petero yari kwavuga ngo arubaka amazu nta mupaga yari afite uko yamavuga ngo nimuhagarare nje ndubaka kandi akazamuvuga ngo arubakira abo bantu iwe atarimo sukubira hajya umugabo umwe yaravuze ngo we nawe yari yanezere ngo yamye avuga ngo aravoma amazi yose hari igisima cyari kiraho hasi yikanisa kubera umunezero waba yamavuga ngo aya mazi yose ni uzoyavoma kandi harimo ibi ndagira ngo yasheshe amajerekani 3 abararusha umugabo umwe yahagutse yamatanga umugore niwe yahagurutse aranezerwa abantu maranga mutima yamatanga inyana yiwabo imwe umugabo we akazabwira abandi baraha akazamu amasanga ngo aho umwuka kuviramo nguricuza umugore wa Mr. Runyana yiwe imwe mu minembwe habaga ubukene bwinshi inyana imwe yamavuga ngo umunezero w'Imana kurya amafaranga ntazagora guta iyo wafashijwe uzutanga nayo wasize Amen. mfambabwi noneho Dawudi ngo amare yamavuga ngo arubakira Imana inzu Natani Imana yamubwira ngo genda umugabo watekereje kunyubakira inzu basekuru batigeze batekereza ba Mose ntibabitekereje Mose we yatekereje ihema nyine biragira arabyubaka ariko iwe n'Imana yabimubwiye ariko si wabitekereje ariko Dawudi we yarabitekereje bano wubatse inkuge gusa ariko Imana yabibabwiye ariko Dawudi we yamye avuga ngo ndashaka kubakira Imana inzu amen naho Imana ngo imara imushira amasezerano yanditse muri Zaburi 89 yanditse no muri Samuel wa 2:7 naho ngaho amasezerano yose ya Dawudi nizo mbaraga zose naho yarazifite zose ngo amare rero asifiwe Amen. iriya nzu Dawudi yubatse buriya si we hubatse nde hubatse Salomo kandi Imana yamubwiye ngo mu bana bawe uzatora umwana umwe uwatowe ninde ni Salomo kandi rero ko byari bifite amasezerano hanyuma iyo nzu ngo umunsi Salomo yayisashemwe Bwana sifiwe Amen. banyu basanga gusumuriro kuravuga naho ga n'Imana keri hayinyuramo Ego. kuba mu nzu yawe Mwami n'iby'igiciro. haleluya kurya ni Yesu wari wagezemo iyo nzu niyo banehemiya kandi bubatse umva mbabwire abahanuzi bose uko bahanura guhere kuri Yesaya ukageza kuri ke bose bahanuraga bafite umwuka wo kurema ntabwo bigeze bahanura bafite akavuyo n'akajagari kandi guhanura hari ukwerekwa no guhanura no kuremya abantu imitima nuko babwira ngo ibi birabaye mu izina ryande umva mbabwire bibiri ravuga ngo nimubwire abantu ijurutse imitima yabo ngo nimubabwire yuko Ijambo ngo yuko intambara zaho zihaniwe kabiri no witeka umva mbabwire ntimuzi Hezekiya umunsi sani karibu yarkwamutuka ntimuzi Hezekiya ko Imana yamubwiye nako Hezekiya yatumye kuri Yesaya aramubwira ati ibintu byacitse basaze ko barabatuka no bakaza batuka mu rurimi rw'iwabo Yesaya yavuze gute yamye avuga ngo umukobwa w'Isiyoni azagira gute azamuseka mu inzira yamuzanye rizamusubizayo ntiyishwe na sani karibu ntiyishwe n'abana be se bamwishe gusa Yesaya gize gute Yesaya yarabivuze kubivuga kwa Yesaya gusa aluwe umukozi w'Imana gusa kuvuga biba bibaye ariko niko tumeze ba gituma twagize intege nke ta confidence umva mbabwire Ezekiel niwe ngiye kugeraho ngere kuri Yesu sose Ezekiel umugaragu w'Imana
timuzi ko Ezekiyeli yahanuriye Babuloni si Babuloni yahanuriye nande muhanuzi wahanuriye Babuloni ninde wundi wahanuriye Babuloni Daniel abo so bahanuriye Babuloni none Ezekiyeli iwe buriya yari umuvuga butumwa agasura kaba umuyumbi buri Ezekiyeli yagitangaza Ezekiyeli yarahanuye ageraho duhimana asifi none Ezekiyeli mu guhanura kwiwe ko yavugaga nuko yagendaga nuko yakoraga ubutumwa bwiwe bwari butyaye buteye ubwoba Ezekiyeli ubutumwa bwiwe bwari butyaye bwari nk'umuhoro noneho umunsi w'Imana avuga ngo uyu mugabo ngiye kumwigisha ikindi kintu gikomeye ngo imare mwigisha umwuka wo kurema ngo imare yamimufata yamimurengeza gutya ngo imare yamimujana ngo hejuru ngo imare ngiramufata ndamubwira ngo reba ngo imujana hejuru y'ikibaya ngo imare ngiramubwira ngo reba hano muri iki kibaya mwene data yabivuzeho ngo amare ngo abona amagufwa ngo kandi ayo magufwa yumye ngo amare Imana iramubwira ngo bemeba zambo bari bazoma yagambo bangele forme sa kugera mu rugo rw'umaguritse zambile for uvuko Imana isho yadutumye Imana yadutumye kurema kubeshaho duhimana bambabwi ngo amare Yesaya nako Ezekiyeli ngo Imana yamubwira ngo Yesaya yamagufu ubonye yumye mu kibaya yatatanye hirya no hino ikibaya cuzuye ngo amare Ezekiyeli Imana yamubwira ngo Yesaya yamagufuka ngo ashobora kubaho ngo akabasura kaba abantu Ezekiyeli muzi ko yavuze tiyigeze avuga ngo bima single for tiyigeze avuga ngo ntibishobora uko twebwe niko tuvuga tuba dusengera indwara zimwe n'ibindi tukabona kera mu mwuka no mu mutima tuko bitoshoboka ariko Ezekiyeli mwumva igisubizo yashuje Imana nayo iratangara ngo amara avuga ngo niwe ubizi kurambwira njewe les filles les formes nubundi twebwe siko tuba dukora hazakora iki kandi Bibiliya iravuga ngo nimumara gukora umurimo w'Imana ngo mujye muvuga yuko muri abakozi b'imburamumaro ikiza gituma impano z'abantu zishira nuko zamara gukora ikintu akama yambara amakoti abantu kugira ngo bamuhamagara akazazimya amatelefone kera umuntu akaba arajambutse arajahutse ibintu by'Imana biza bikunda ngo nubimbona tuvuge ko ari wewe numara wamuca bugufu ugushaka wese akubone kandi numara umugirira umumaro kuko Imana yaduhamagariye kugira abantu umumaro kugira ngo tubareme babeho duhimana icubahiro Amen. none Ezekiyeli wa Yesu ngo amara Imana yamubwira ngo kubera kuko wemeye kuko ari nje ubizi ngiye kuko assista noneho ureme umve umuhindagano yabaye icyo gitaramo ngiye kumva kiriko gila for umva uko Imana yabigenje ngo Imana iramubwira ngo noneho ubwo ngaho wewe gusa watura ubihanure uvuge kuko aya magufwa agomba kuba hakaba abantu umva ibintu tugiye guhanura none aha ngaha amagufwa yatatanye hari ibintu byatatanye by'iwawe hari ibintu byaburanye hari ibintu amagufwa kurya yatatanye kandi amagufwa utatana muzi byo byo amagufwa gutatana icyo bisobanura niki ntabwo le ville for mela tekeske nukuvuga ngo urutoki rwa runaka rwari ko rugenda nkuko rwogera amasayina muri ico kibaya ino rikaba ririnko giduraye none nuko byagiye atatana gutyo reba kugira ngo uyahuze uyareme buri gufwa rigenda rishaka irindi yegerane mwumva umwuka bene uwo mwuka uwo ni umwuka wo mwijuru maze ngo Ezekiyeli ngo arayitegereza yareba ngo ahagarara neza yipanga sawa ngo amare Ezekiyeli ngo amaze ngo arahanura kandi Imana yamubwira ngo ugende gusubira ture numara uvuge ngo niabeho yabivuze gatatu inshuro zitatu ngo amare yamavuga ufite ikimenyetso cy'amaraso y'umukunzi uruwanjye nduwawe ibyo nibyo bivuze baho yewe gendubeho amagufwa yumagaye hari abantu bashize mu mwuka hari abantu batatanye amakanisa aratatanye hari ibintu byapfuye hari ibintu byatanyaguritse uyu mugoroba mu izina rya Yesu turabihanurira bibeho hari ubutunzi bwawe bwatatanye hari amafaranga yawe yatabanyitse
lezole masanga ya ai lengo lengo sima yanga yakai kangulume keke soma yanga ya longe hari abantu baburanye nababo hari umuntu waburanye n'umwana wiwe yego mube mbabwira Riki ibyo Ezekiel Imana yari kwimubwira n'abanyesiraheli bari baratawanyitse baragiye iri yaboroni barabaye nkamagufwa yamwagaye Imana ko babwira ngongera kandi babihanurire kuko bazabaho iyo ni Israheli ya zamuri Imana shwahiro cyane haleluya Imana ya Israheli amaze ngo Ezekiel sha ipanga saba buretse uluwe ekela dore uko byagenze mu izina rya Yesu Kristo protokora kuri abana mu nzira gitaramo kiratangiye zamuri Imana shwahiro Mama kayorewe kayore birabaye ka kora kunanga sha Amgaru kumwibeshe Ifuze kuyabikora Ijambo Jambo Ngwamara yamabwira yamagufuka ngo nimubeho Bibiri iravuga ngo akanwa niko kazagira gute ngo niko kaza karema ngo ururimi rwo ruza rwica kandi rwo rukiza ngo abarukunda bazatungwa n'ico ruzana mfite ububasha bwo kurema iwawe mu izina rya Yesu urufu twafuye n'urufu nyama urufu kusange letendre ko sangre ero haleluya ukuniki cyatwisha navuze ngo ninde wabarose abakozi b'Imana aho bagaza bataruka habe n'abakozi b'Imana mu minembwe nzibakera baruhikira bagaza barara mu muhana gucya uwo muhana habe n'abatanasi bo mu gitsankuko bagaza bagira ariko abayumbe bubu bari mu kurara ahantu bakawukurya imitsima y'abaturage abarwayi bose bakamasigara bakirembye ese uko twafuye urufuruwe ni muzamuri Imana haleluya none ibintu byagenze gute niki cobaho muvi Imbaraga z'Imana amaze ngo Ezekiel igitangaza kiraba duhimana amen abanyamasengesho bariho none nabo ku rupapuro ku mpapuro no kuri WhatsApp nibo abanyamasengesho dufite none anatufunulia habari za maneno yatakayotokea kwa mwisho wa dunia anayasema yote aliyoyasikia msaidizi yupo Ezekiel arayitegereza ya magufwa ngo arayitegereza ya magufwa Imana yari imaze kubimubwira mureke mbabwire iyo Imana igiye kukoresha ibintu uzusuma nkuko indege igiye kuguruka zamuri Imana amen aboyingi nizigira neza izitogoti rya mbere rya kabiri rya gatatu rya gatandatu ibihagurutse kandi abantu bose muzabona ko barebana gutya gutya zura mu ngurumo wa nani zamuri Imana amen Bwana asifiwe asifiwe sana atukuzwe ukuwizera ko norara mu wawe je uhagaze ngaha wavuga wizera ko norara mu wawe ibintu bigakemuka unyine ko muranyikiriza kubera ko mpagaze gahandi mwo mpakanira ari kuko mushatse mwovuga ngo yayi ayaye namwe muri abakristo aho ngaho le bizebole bosengete namwe muri abakristo bari aho ngaho runaka yorara mu wawe cyangwe abana boje kurara kwa nyirakuru umugore umwe yaraye ku muhungu wiwe ngo bapfe kumubona turutse nk'ahariyo umugabo yamubwira umugore ngo abantu banyuze muri iriya nzira yindi bamaje kurara mu wundi muhana none
Amen. Elisa yorara mu wawe. Elisa ubu nyine atashe mu wawe. Ibibazo ufite nti ukamuvuga ngo birakemutse. Elisa araye nko mu wawe. Uko Elisa yavukiye gameze cyane nkanje. Ariko nje nurari wawe. Nuko rwose wo kwamuteka icyayi gusa nico nkunda cyane ukamugiteka nyine nuko. Kagihondagura isukari kayihombya wamara bwacu kampatiki. Singuhombeje. Isukari yawe urashize n'amatike yawe ariko ibyari bipfuye n'ubundi bikomeje gura gute? Amen. Bazango Ezekiel ngo areba yamagufuka gucera yitegereza. Umwuka wa Kurema ngo mazime lope. Ngo maze ngo arayabwira yamagufuka ngarabwira ngo nimubeho. Mwumve gusa ikintu yavuze gusa. Tiyasenza amasengesho rudaca. Tiyagize lesembre. Eliya yaravuze ngo Imana ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Mwumve umwuka wa Kurema le vers bloy ngo nimubeho. None icyo cyabayeho amaze habaye ibintu bitego ngo hamye haba ngo guhinda. Hamye haba guhinda. Akimana zihindisha abantu. Ngo hamye haba guhinda. Ngo amaze ngo bepesa poketa balila pongesa pai damporie de kesi. Ambolele kotila dor. Ngo yamagufuka ho yarari. Ngo yose aranyeganyega. Ngo amaze ngo amari. Ngo yamakora gahunda imwe gusa. Gahunda yakoze ayo magu. Ngo na gahunda yo gushakana. Ngo buri gufwa rikaza rishaka iryaryo. Rikaza rishaka igufwa ryawe gagiye masayina nirindi riri kitengera. Nirindi riri hehe. Ngo dore hari ibintu byaburanye byawe ubu nyine tugiye kubigarura shakane kandi biboneke mu izina rya dore ijambo ry'Imana nukuri ko Imana ndavyumvise kandi bigomba kubaho ngiye gukora ikintu wenda muri uyu mugoroba Imana kugire igikogoro gitangaza mva mbabwire hari ibintu byatatanya byawe n'ibintu byaburanye ngiye kubihanura ngo nibibeho kandi ikiriri rote akuye umwana mu gucuranga muneza mu gatwa ukuye umwana we ntiyo habwa sadaka David turayitanze nijubanza uyu mwana nawe mureke tumuhisadaka umwana wacuranze bene kunguku nawe ndagomba kugira gute nimuyizane ibintu byose bizabigenda neza nimuzane neza zashimye timamona ko uyu mwana kandi uyu mwana gawe uko namwitegereje iwo zacurangira abanyamwuka gusa kandi agira discipline kandi wagira discipline ntazajahuka uyu mwana zarangiza amaterano kwezi wanyuma asohotse none kwanza tuzobonana Amen. Agiye guhinda imihindagani wawe mwumve ikiriri kigiye kunyura iwawe ngiye kubyina mu izina rya Yesu numvise ngiye kubyina zamburi mani tera haleluya turakwakira kweli hakika Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Muze kumfasha. Nukuri kabisa kuko iyo barimo babwiriza inzana umwuka washize gasa n'ubacikiye mu gituza
sino ruhame ntangareruye ariko duheze icubahiro Atubosha. haleluya Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana Asifiwe. Yesu abaheze umugisha Amen. zamura Imana icubahiro. Dore. Press legre ya Soloma sie. Asifiwe. Amen. Noneho Imana ihimbazwe cyane kuko ibitagaragara byayo nibyo bubasha bwayo. Ntimubona ko ibingibi abantu bari mu kubisuzugura cyane bakabihinyura. Ntimuze kwisirimba abagabo b'abanyamurenge benshi bacanze cyane. Aho none ibingibi bitabyaye ibintu abakozi b'Imana none bituma abacuraguzi baza bizera kugira gutya inka zigapfa amabere nubwo zitakiriho ariko abakozi b'Imana bagira gutya kutwotarama kandi ibintu bikabaho ariko nitumara ibintu byaburanye byawe zamuri Imana ishoboye. Timamubona kunguku mpamvuga libimi bimbi somboko mongo yomanga ukukera amagufwa yatangiye kujuguma kera karajuguma gutya. Amen. Amen. Uko amagufwa yatangiye kwegerana timuzi ko Yesu abasazi bagiraga gutya ngo igicuro kikabanza kigatigisa umuntu. Yesu ndiyo koze ikintu mushitsi utabaye habe n'umusazi uko habaye igishitsi mu gitondo twakivuzeho ni muzamuri Imana. Asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Noneho ubutumwa bwiza Bibiliya iravuga ngo bukoze isoni n'imbaraga y'iki Imana. Yeshu wizera bose kugira gute Ukizwa. uhereye ku muyuda ukageza ku mugiriki Yego. kandi ngo muri bo nibwo kuranuka guturuka. None ucurange rero magufwa yegeranye hanyuma igihe umuhindu mushitse reka nkubwire de lesar ikintu washatse urahebura mu buzima bwawe. Nushaka nibi bya protection na zaki nimureke twegeranye ibintu mureke ibintu byabuze bishakane biboneke byizere mu izina rya Yesu. Bwana Asifiwe. Imana icyo. Hallelujah. Iyi mwana nawe ufite iyi televiziyo yiwe iyi shene yawe sha iyi shene ni Himbaza TV Amahoro TV ni mu Imana icubahiro. Amen. iyi nani shene yiwe Bwana asifiwe tuyihesheje umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwana nawe aho yatangiye amatero ntigeze yavamo kandi ari mu gutarama nkabona yanezerewe. None kariyaga nakaza afite kandi nukugira ngo ubutumwa bwamamare ku isi. None nawe agomba kubona inyungu. Reka tumutunga ibiganza. Imana imumugisha. Amen. None rero ibintu byaburanye nibigira gute ariko ntarabikora mureke nsoza aka kantu noneho ngo amagufwa agira gute ngo aregerana igufwa rikaza risanga iryaryo usarire igufwa ryaha ry'umurundi rikama risanga rya mwene wabo rya wa wundi rikama rigenda rikama rigira gutya amagufwa yose akamatera na gutya ngo amare Ezekiel ngo aje kureba amaze kuvuga gutya ngo hama haza imitsi nayo yamirema kuri ya magufwa ngo amare hama haza n'inyama ngo inyama zigize gute ngo inyama zirayurusha ibimirambo ngo amare Imana ngo iramubwira ngo ongera kandi ugira gute Uhanure. ongera kandi uhanure ngo babeho umwuka ubazemo. Icyantangaje nuko ngo biremye inteko ngo bamaze kubaho ngo bamaze ngo biremye inteko. Iyo bavuze Bibiliya yivuze ngo kurema inteko ni imbaraga. Bibiliya yivuze ivuga kurema inteko ibintu byawe bigiye kuza birazana izindi imbaraga zidasanzwe. Ariko twanze kubihanure kugira ngo bibeho mu izina rya Yesu. Noneho sha ucurange Mana mu izina ngiye guhanura Mana mu izina rya Yesu Kristo ibintu byabuze byacu ibyananiranye n'ibidashoboka nibibeho mu izina ryande rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Curanga.
ibintu byacu byapfuye nibibeho mu izina rya Yesu. Zamura Imana icubahiro. Umugabo wawe Satani yatwaye mugiye kwegerana none agiye kuguhamagara. Ndiko ndabwira umukobwa uraha, umugabo wawe washatse iminsi myinshi waramubuze, ugiye kumubona. Imana icubahiro. Asifiwe. Imana ibaha umugisha. Noneho muzi uko byagenze. Yesu amaze kuza yigishije abigishwa iki? Yabigishije kurema. Nashoje kugira ngo dusirimbe. Duhe Imana icubahiro. Timona iki gisirimba. Timona aya mashahanyuza. Nuko mutitegereje ngo murebe. Nuko mutabonye ibintu biriko binyura muri aya maguru. Allo. Tita, on était des enfers. Umunsi umwe Yesu yarabwirije aratinda. Yarabwirizaga agakora gahunda akabwiriza agatinda. Ngo amara abigishwa baramubwira ngo ese wasezereye abantu bagataha. Turi kubona ko bwije. Yesu yababwiye gute? Yesu yababwiye gute? Yesu yababwiye gute? Ngo bari mubwira gute? Mwumve namwe bene ico gisubizo. Nta kintu na kimwe cyari gare ku musozi mu butayu. Bariko barareba mu mibari bakareba bakavuga ati nasezerera abantu. Yesu uwo munsi ico yashakaga gukora, yashakaga kubigisha kurema. Zamura Imana icubahiro. Yesu ahimbaza. Nico yashaka kubigisha. Ngo mara bababwira ngo nimubagaburire. Ngo mara bamavuga ati reba hano nta kintu gihari cyo kubagaburira. Bakora mu mufuka gutya bagasanga mu bubiko nta kintu kirimo, arimo duki. Umwana wari ufite utugati tungahe dutanu n'udufite ubiri. Ngo mara bababwira ndi aho hantu ukuntu mbihuse kubera amasaha. Hariho icigisho umuntu yobwiriza nk'isaha. Zamura Imana icubahiro. Yesu ahimbaza. Ngo mara bababwira ngo nimutuzane hano kugira ngo Yesu twatugati tubitanu n'udufite ubiri Yesu yadukoze hiki. Voilà. Yabyerekeje he Yesu. Yamyagira gutya. Si u Rwanda rufa rukuramwe ibintu. Yamagira gutya gusa ngo arabishimira. Ngo amara kubishimira bajama bitibagurika. Amazi abantu bararya amukutano wose. Ngo baraba abantu. Abagabo bari mu 5,000. Abagore n'abantu banza sinzi. Bose ntibazabarwa ariko bazabara evaluation nka 12. Ngo bimare bararya barahaga. Ngo bamari cantangaje. Hama hasigara ibishambagara 12. Abigishwa kugira ngo babitahane umuntu azayikorera iciwe. Bose bagende rwa rusaku bari bafite. Ndegereza ba Petero ikorere nawe. Kore nawe ibishambagara icawe, ikore icawe. Ariko ntunywa amazi y'abandi. Ngomare. Ba Petero bikore ari wabibatwaje. Ngwanye umuntu ariko yikorera iciwe. Batangaye gusa. Batanye igitunga cy'imigati ivuye mu ijuru. Ese byacumbiwe aho ngaho. Le fer, la vele pesa. Haje na aya na. No muve mbabwire. Yesu yafuye gutunga ya migati guki. Kuri ya yeloe ebwe. Ebwenge. Yafuye kubitunga gucya mu ijuru. Abamarayika bamatangira gucumba. Ibaga ntibazabarika iminota 10 nkagazi. Banyo bakoza gukimbabura hejuru mu ijuru. Mwamara gusaba bacumba imitima gusaba kaza gutima gusa. Timwaza umuntu ubukwe bwacu bwakera. Kunda abagore bagazabirwankana imitsima. Mitsima gusaba migumira tibagurika. Ba Petero ngo batahe. Buri muntu igishambagara ciwe. Kaza barebana gutya gusa kare. Abasukunu kuntu kuri bigenze gutukunguko. Ivyo ni bitangaza byiki? Ivyo ni bitangaza by'Imana. Kandi ivyo bigomba kuba muri twe mwizina ryande? Ya Yesu Kristo w'i Nazareti.
akira umwuka wo kurema mu izina rya Yesu. Akira imbaraga zatura kandi zikarema. Imbaraga zigira gute? Zirema. Umva nkubwire, uwo niwo mwuka original wo mu ijuru. Niyo mpamvu rero iyo tuvuze ngo tuge gusengera umurwayi ngo akiri, buriya mu ijuru nibo bakora akazi biga umugangiriye. Hari docteur anaponya, Yesu anaponya. Niwe uza wamubitunganya akabikora. Sitwe tuvura. Nugera mu rugo kugira ngo ubukene bushire bw'umuntu ugize. Buriya mu ijuru hazahengerwa ibintu byose. Iyo rero twifite icitegererezo kibibo tuvugura mu ijuru. Za muri Imana cyubahiro. Hallelujah. None rero nimwakira umwuka wo kurema. Baho mu izina rya Yesu. Baho mu izina rya Yesu. Reka mbabwire, tukembere gusuzugurika mu isi. Ubundi yisi Imana yari duhaye. Abakozi b'Imana sitwe tugomba gusuzugurika. Dufite imbaraga zo kubaho kandi tukarema ibintu bikabaho. Mureke mbabwire abayumbe bagenzi banje abakozi b'Imana. Titwemera gusuzugurika mu izina rya Yesu. Kuko dufite Imana kandi dufite umwuka urema. Runya asifiwe. Turi umuyumbe. Hajya muzehe hari he? Mu bahungu bose ba muzehe. Ugomba kuzuvuga ngo ni wewe ugomba kuzobagaburira. Ukuza wamureba sakindi ukamuvuga ngo umugore wari hanze ngo ni uzagira gutya. Uko ibyiringiro byacu twese. Umuntu wo hanze niyo ubonye nimero yo hanze. Uza wamuvuga ngo uzamugumuka mwishuza ngo aguma akuvugishe ngo none hari ico yatekereje. Duhe Imana ishobora cyane. Asifiwe. Kura amaso ku bantu. Hanga amaso Imana. Bibiri iravuga ngo dutumbira Yesu wenyine. Ngo niwe banze ajya kwizera. Mujeradine yaravuze ngo humura ntabwo uzicwa n'inzara. Murebe mu ijuru haba ibintu byose. Ibyo ushaka gukora n'ibyo ushaka kubaho, n'ibyo ushaka kugura ngo bibeho. Mu ijuru byose birahari. Ikibazo nuko tutizera ijuru, nuko niho hazava umwuka urema ibintu. Kandi twamara twabizungumiga bikabaho. No kugira ngo itorero ribeho rifatike. Itorero ryawe rigomba kugira icitegerezo nk'ico mu ijuru. Niryo torero ryemewe. Itorero rifite icitegerezo kive hehe? Abanyamasengesho bagomba kugira icitegerezo kivuye hehe? Ibintu bikabaho. Tugahanga amaso Imana. Imana nayo ikadukorera ibyacu. Buriya iyo urebye Imana nayo izireba ibyawe. Buriya iyo tugiye mu murimo w'Imana, za muri Imana icubahiro cyane. Yesu ahimbazwe. Iyo tugiye mu murimo w'Imana, iyo tugiye mu kw'Imana, Imana nayo izija mu kwacu. Ese uko twoha Imana icubahiro ba? Ikibazo nuko. Hallelujah! Niyo mpamvu bazavuga ngo nidutange isadaka ukazureba ko amafaranga ashize. Kurya iyo utanze mu kw'Imana, Imana izitanga mu kwawe. Iyo yo ni condition sine kwa none y'Imana. Iyo ukoze igikorwa ukagikorera ku Mana, nayo byanze bikunze kuko Bibiliya iravuga ngo umuntu abiba nicagira gute? Nica ivyo jo nisibisaba n'amasengesho. Nukubikora nawe bikagira gute? Bigakoreka mu kwawe. Za muri Imana cyubahiro. Yesu ahimbaza. Nimubeho mu izina rya Yesu. 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 Uko twokwinjira mu wawe tugasirimba. Za muri Imana cyubahiro. Nukuri kw'Imana abayumbe nimureka bashira amaboko hejuru. Abakozi b'Imana abayumbe. Uku nguku hakwiriye kubaho reforme mu bayumbe. Siko bimeze? Twamara tugafata umwuka urema. Kuryaga abayumbega bagize nk'izina ribi ariko si babi. Sado tukishwa na bamwe nyine bagiye bagenda ukundi ariko ubundi abayumbe kuva kera kose n'abantu basa babera amaso abaturage. Ibintu birongera bigaruke mu izina ryande. Ibintu nibigaruke mu izina ryande cya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kongera kubyina. Tugiye kongera gutambira Imana kugira ngo ibintu bibe bisha mu izina ryande. Ba Petero rero bamaze guhabwa izo mbaraga zo kurema. Umunsi umwe yaravuze ngo mu izina rya Yesu. Amen. Ngo haguruka ugende. Kimuganda cyamye ngirakisha. Cyamaga kubagara kibakiragiye. Ibicucu byabo. Muri ibicucu by'abakozi b'Imana. Ngo babagaza bagara kunzira igicucu ntubona ko igicucu cyakugeraho gutya. Nuko ukabura kiza. Udutambaro tukaza tugenda tukaza dukiza abarwayi iriya. Abafuye bakagira gute? Ntibirirwaga basenga. Kuko umwuka kurema iyo umaze kuwakira. Hari amasengesho dusenga. Ni amasengesho gusaba imbaraga. Ariko ibikorwa dukora tugomba kurema uko bukeye nuko bwije. Umva nkubwire ibyapfuye mu wagu bireme none hamwe izina rya Yesu.
uvuge ngo ndabiremye none hamwe izina rya Yesu. Ibyananiranye nibishoboke mu izina ryande. Nimwakira imbaraga zo kurema. Nimwakira umwuka wo kurema. Amaze ucurange nk'iminota nk'umunani. Nk'iminota nk'umunani. Nitumara tuze gusenga Imana. Tubwire Imana ngo Imana iduhe umwuka wo kurema. Imana itwurutse mu ndi mwuka w'imbaraga. Umwuka utuzatugera aho tugeze twese tukarema. Uwo ni umwuka w'imbaraga z'Imana. Yesu abahe umugisha. Koraho sha. Bana wanjye